Доброго дня. Зараз конец красавіка. Усе садять бульбу, а мы меняем гуму на авто з зимовой на летнюю. Завжди, як ми міняємо, ми завсёды робимо ревізію супорта. Ми його здимаємо, чистимо, змазуємо спеціальною мазідлою для супортов. Ось на гений раз ми вирішили таку поспробувати. Раніше ми завсёды користалися бошевською, зараз такую. Ну і коли ми зняли задній супорт, вирішили підрегулювати ручник. Але вже пройшло шмат часу, як ми не крутили тут, не глядели, не змогли знайти, де там регулировочный болт. Тому ми зняли увесь супорт тормозный, открутили тут такие два болты на 18 адметные, вельми моцно затиснутые. И потом уже грудкой и молотком с великой тяжкостью, вот сука смети понасыпалось оттуда калины, мы сбили ось гены наш диск. И вот что мы тут себе уявляем. По-перше, диск был весь у окалине тут. И того мы детские зубильца вот тут, здесь и болгаркой, все гены шаровали, почищали, как не было нічого такого, щоб нам потім займало. Ось гене диск. І ось тут ми тоді вже добре бачимо, як регулюється гене ручник задній. Тобто треба у дірочку вставляти і ось туди-сюди крутити. Зараз ми висвітлимо, у який бок вони повеличують помір, у який бок поменшують. Тормозные колодки гены еще в добром стані, и они нам послужат. Ну а тут высветлили. Коли по часовой стрелце крутить, то они будут колодки утискаться. Коли супер часовой стрелки, вот так, то они тогда раздвигаются. И так будем потом спробовать подводить их уже на сам диск. За 17 год працы этого авто задний пыльник чуток зусім схудзіўся, згніў. І зараз, калі мы зняли тормозный диск, мы выкарыстоўваем тое, што ёсць магчымасць, вось такія латкі ставім, хоць неяк яго тут прыкрыць, каб бруд не сыпаўся туды ў сярэдзіну і не трапляў. Гэта мы ўжо делаем не ўпершыню. Вось геныя заклепкі мы ставілі гады 3 таму, і ззаді такія бляшанкі ставілі. І вось оно не бяды, а знізу яны погубляліся, адваліліся, только дзіркі паставаліся, і зноў адрамантуем. Будем спадзявацца, што гэта будзе ўратоўваць нашы колодкі, тормозны дыск. Трымалася наступным чынам. Гэта новыя, а вось гена вось старыя. З гэтага боку вось нашы бляшанкі, таксама новыя, і вось там наверсе старыя. Поставили на место диск, затиснули, и вот так он стоит как раз на то место, как регулировать. Там, коли поглядеть, мы убачим зубчики вот гены. Зараз он скратается добро. Я буду крутить супер часовой стрелки, как пошел цеплять по крышку тормозный диск. По супер часовой стрелке так докрутился, что диск уже не рухается. Тому треба дать задний ход. Ну вот. Будем лічыць, что этого нам дастаткова. Раз мы улезли уже в ручной тормоз, то решили регулировать его снизу. Але тут все так закарэла, что мы, каб его троху поворушить, таўклі ударной отверткой вот сюда. И только потом смогли снять два геных тросика. Тут хутчэй за ўсё, калі покрывали антикоррозийкой, ну ось все так, тут как клей стало, как мазут такие. Ну повольно, повинно так повольно рухаться тут, ну без тяжкости. Зараз же вельми тяжко. Мы ледь зняли, мы ледь открутили, например, вот генные болты, якія тут крепили яе до самого авто. Они были укарэўшие, и мы выкарыстоўвалі вот такую вот головку, как тут такие края закругленные, и они нам допомогли снять, бо астатнія все головки проскоквали. Зараз будем мыць яе, чистить и робить, как все тут добро ворушилось. Мы здужали ее разобрать. Для генага было зусім просто только повернуть геный шток, але что вельми важно,
бо гэнная пружина дастаткова моцная, і гэнная шайба, яна такая адмысловая, у нас падскочыла метра 3 ўгару, і мы яе ледзь знайшлі. Таму трэба, каб быў нейкі памочнік, які б слядзіў за траекторыяй палёта гэннай шайбы. Вось. Ну ўсё, зараз будзем выкарасінне гэна пакладзем, каб яно адмокла, памыем і будзем далей збіраць. 40 хвілін мы змагаліся з гэнным брудам, з гэтым смеццем, і ў салярцы вымылі так, што зараз оно рухаецца як новае. І нават вось гэны эксцэнтрык таксама уручную. А все гэта мы, каб разворушыць, білі зубілам і паціху мылі саляркай і вымылі. Поставили новый нержавеючий здесь болт стопорный. И потом вось гэнным шестигранником на 8 будем эксцентрик гэнны регулировать, калі уже там еще збярэм. Вось калі ласка. Адзявалі пружину и шайбу наступным чынам. Трэба ўдваіх. Мы пошли схаваліся ў памяшканні, каб не згубіць, калі настрэльне. І я вось узкагубцамі ставіў так уздоўж гэтага паза, уціскаў уніз, а лезь зверху адзеў шайбу. І атрымалася у нас з першага разу. Бо іншым чынам не ведаю. Тут таксама мы запрыскалі таким сродкам для тармазоў, каб не прыкіпала нічога. І вось оно зараз зусім добра ходзе. Змазалася ўсё. І будзе працаваць. Пойдзем пад аўто збіраць усё. Усталявалі механізм на месца. Вось тут все выдатна працуе. Якія тут ёсць троху адметнасці. Вось гэна трубка. Я яе паставіў таму, што гэны тросик я мяняў. І калі усталяваў яго, даўжыня тросика была такая даўгая, што он не працаваў з гэтым механізмом. Бо гэны зроблены быў уже потым, нефірмовы. Таму я поставіў такую трубку металлічную абцугамі электрычнымі, якія клемнікі абціскаюць. Абціснуў і так зрабіў стопор. А тут застаўся пакуль родны тросик. Вось тут ён упіраецца як трэба. І таксама паставіў оцю такую пружину ад дзвярэй, каб яно падціскала заўжды ручнік, каб не закісала. Таксама мне падабаецца. Заўсёды ручка у кабіне яна пад нацягам. Ну і зараз выставім усё без нацягу і будзем рэгуляваць потым. Знялі другі тармазны дыск. Што мы тут бачым? Дыск не ў вельмі якасным стане. Нават калі молотком патукаць, ад яго адваліваецца шлак залізаны. Ну, зараз падчысцім гэна. І што тут адметна, што вось гэны механізм не працуе, укарэў. Добра, што знялі. Зараз паглядзім і прывезем у парадак. Самі калодкі таксама падношаны, але яшчэ папрацаваць змогуць. І, дарэчы, шчыток гэны, ён у нас новы, мы яго мянялі 3 гады таму, але каб яго паставіць добра, прыйшлось выразаць вось тут сектор і там недзе, і надзець на ось, на мост. Распрацавалі разьбу, змазалі усім, чым магчыма, і зараз яна ўжо даволі добра прыводзіцца ў дзеянне. Тут у нас по часовой стрелце мы повеличиваем помер, супраць по часовой стрелце поменьшаем диаметр. На дворе цемра, мы только скончили с суппортами и зусім іншым. Зараз будем регулировать ручник. Мы все проверили, выставили максимально там. Вось калі ласка, колы ворошаются. Одно и другое. Пойдем до механизма. Зараз у нас максимально отпущено. Мы его доводим так. И потом ледь ключом, пока не станет. О! Все. Зараз фиксуем. Мы все болты тут поменяли на нержавеючие. Было якосно и добро. Так потом не мучиться. Шчыра кажучы, у нас атрымалася правое коло вельмі добра на первом шчаўчке хватало, а гэна кола не. Таму мы аднялі винт и подтиснули тут крышку, и там на механизме все загнали у максимум. И зараз у нас однольково на первом шчаўчке хватает
Ось зараз воно добре. Зараз я попрошу Олеся, він зробить щелчок і поглядим. Ось зараз на одним щелчке глядим. Ну, кришка, ну. Але тяжко так, тяжко. А коли 2-3, буде зовсім файно. Будемо лічити, що ми регулювання ручного тормоза зробили. Зараз будемо їздити, поглядим, чи буде греться ступиця, як там у нас все працює.